Vuk Branković je bio zet kneza Lazara i moćni srpski gospodar. Oženio se Lazarevom ćerkom Marom, ujedinivši tako dve velike srpske plemićke porodice. Vuk je kontrolisao prostrane zemlje u južnoj Srbiji i severnoj Makedoniji. Na Kosovu 1389. godine hrabro se borio zajedno sa svojim tastom Lazarom. Posle bitke, lažne legende su ga optuživale za izdaju i bekstvo. U stvarnosti, Vuk je nastavio da se bori protiv Osmanlija još 15 godina. Udružio se sa Ugarskom i Vlaškom protiv napredovanja turskih snaga. Do 1404. godine, osmanski pritisak ga je primorao da postane njihov nevoljni vazal. Vuk je umro 1408. godine, što je označilo kraj nezavisne srednjovekovne Srbije. Savremeni istoričari prepoznaju Vuka kao lojalnog branioca, a ne izdajnika.